Mày đi. Nhiều. Đây đây mày. Chị hẹn âm mấy cậu ta vậy. Có lo gì? Malo e pia olie. O koko le ke u hofanga I he talamalu e whanua. Ka tā moa ke u whakahokoa to e whatongia o e pongpongini. I he polokalama whakamawhola le hanga tonu. Ai le te o tōnga uroaki. Mo e wha e mahiwa noa. Whakamawhola hanga tonu I he televisione tonga. Pea live stream I he besi Facebook. Ko e tonga broadcasting. Fia ai ke taltali lele ai tonga kotoa pe I tongani hono kotoa me ngahi wahe whanua kai o maafo ki me he otomulina si o tau kāinga tonga. Aia o kuiai ai kāinga tonga kua nau no fo I ai ngai whanua muli ko e kumi mo ui ko uhi ko e whakalakalaka mo whiau ai ngai whia mau e whamili I he taim tatau o ki ai mo tau kāinga tonga. Makatuunga I he ngahi whakataputapui o e COVID tā hiwa I e whewholau aki o iai ai wesi ai o tukuwaka ai ni ihi I he ngahi whanua muri. Kau kai ai whiawhia mo whakawhetai koe aho koe ai aho nai kotofa me kua hili ai mo koe ai whinangalo ene a whio ai tamatu I o tonga a ene a whio ai tama kotupo wano kene hufi ai tau whare a lea wanoa wataha ai o e hoko atu ai ngahi whime aki ai whare a lea o tonga ki he ta uni. Pea neongo ai ta au mhono ngahi kau peau o e COVID taha hiwa ka ko tonga ko e whanua monu ia. Pea kei inasia ia tonga I e ngahi whanua si I mamani kotoa I e hao meihe whakautua koe COVID taha hiwa. Pe o kiai ai ngahi ngāue o Schiavellenga, ai ngahi ngāue au fuato, ai au kwhai ai ngāue mihe pot ngāue mo ui ai pule anga tō ngā, pe moe pule anga, kai o maa foki ai kakai o e whanua I hono hapai I he lotu, pe moe talangofua, pe moe loto lelei, ke mui, mo ka whataha I ngahi palani ngāue ko ia ai pule anga. Koe ahoni, koe hufi, ai whare a lea o tonga. E ene a whio koe tui o tonga. Pea koe uhi koe tā au koe au e koe viti taha hiba. Whakawhetai o kinasi o tonga. I ngahi whakalakalaka wha teknolosia. Pea malawai ke whakahoko. Ai o wauni, ai tō wholofola, ai ene a whio me e taloni. Me he palasi whakatui nuku alofa. Whakaonga mai he sātini I he wharealea o tonga
ko e eksea o e whare alea o tonga, e Nobel e whakapanua, kone mea mai ki he whare alea o tonga. Mea hene e palemia o tonga, ai howe ki minista o e kabineti, howe ki Nobel a ene a fio ko e kau whakafofonga, me i he te pile o e howe ki Nobel. I he howe ki whakafofonga o e kakai ki he whare alea o tonga, me he ngahi wāhenga whili pea oko iai foki pea moki nau tolu me ngai kupu whekau aki i e ngahi mau mawhai ai ngā ue o whakahoko ke ki whanua ko tonga ke nofo melino me ke tokai ai melino mo e mau uluta o inasi ai lolo tonga me he whakamau anga ko e tui whakamau ko e ateni se niale kai umaa ai whakahino hino lao pule me he ompat meni o tonga kai umaa foki ai kautaki ngā ue me ngahi pot ngā ue ai pule anga o tonga. Ko e kau whakafofonga whakadiplomatika o e ngahi whanua muli i tonga ni aia o ko wakai me he ko e tarawhikaulahi a Nusila ki tonga ni ko e Ampastoa Republika o e kakai o Siaina i tongani Ampastoa o Siapani kai umaafo ki ai kau konsela whakalanglangi o e ngahi whanua muli i tongani me Netaleni kai umaafo ki a Sweteni me Kolea kai pehefo ki Finland pea i he taim tatau pe ko e kau ofisa pule ngā we ko e CEO o e ngahi pot ngā we ai pule anga kai o maafo ki ai hau e ki whakaafe ko e whare alea o tō ngā ia i he houwani hange ko ia neulawe ki ai whakafohu i he teknolosia ko e Zoom e whakahoko ai me he palasi whakatui ai me nuku alofa ai toho wholofola a ene a fio pea e whakamafola hanga tonu ia i he whare alea o tonga pea ko e o wawia o e aho koe ni o ko ia e fia tai malie o e lolo tonga pea neongo ai tu tau whakoia ai tu o e wheliuliwa ki o ea pea mo e nau o natula i he angi mālohi o wheange aki ai ange matangi pea pehe ki he uho uha pea o ki ai ai ngahi ako anga o ku ikai ki whakahoko aho ako ai i he ahoni ka ko he lolo tongani i he whare alea o tonga o ko kei whakahoko pe ai o wau o e hufi o e to'u whare alea o tonga ki he tau wanoa uataha. I he aho walu o e peleli o e tau wanoa uataha ko e ngahi wiki si ipe kua tau si tua ki ai. Nai whakahoko ai i he whare alea o tonga ai o wau o e tāpuni whakaloto whare ai whemea aki mo e whakataha anga ai whare alea o tonga ki he to'u whare alea wanoa uataha. Pera iai ai ngai ka veinga neongo ai tuunga o e whanua mo e ngahi whakaehi ko e ngahi ngā ue na e whakahoko ke toka teu o ka hoko mai ai COVID i taha hiwa. Pea na iai mo e ngahi ka veinga ke kepe aia na e whai ai e whemea ake ai whare alea o tonga i he wike ko tau situa ki ai. O ko mahino pe i he uanoa whanonga mai ai ki he konga o e wanoa uataha mo e ngahi whemea aki ko ia na iai ai ngahi lao whakaanganga na e talia e whakataanga o e whare alea o tonga. Iai ai ngahi whakamatala whakatau me ngahi pot ngā ue ai pule anga. Koe uhi na e paasi i he whakataanga e whare alea o tonga i he kamata anga o e ta uanoa ke tari ai patseti pea ke hoko ia ko e lao ke whakahoko aki ai ngā ue ai pule anga ki he ngahi palani ngā ue na e whakatuu ki he ta uanoa uataha. Pena iai lewa mo i ngahi whakamatala whakatau
me ngahi tau kua tau situ aki ai na whai ai ai ngahi whemea aki ai ngahi whamatala whakatau ai ngahi pot ngāwe kai o maa ai ngahi pot ngāwe i kai whakapore anga o tū tau ataina pea hoko mai ai whemea aki ai wharea rea o tonga o kakatoia i he hōwhituku whakaloto whare o e wharea rea o tonga i a walu e peleli wanoa ua taha koe ahoni ai tua pule luluni a haono o me wanoa ua taha hōwhi ene a whio ai wharea rea ki he ta wanoa ua taha mai no pe i he o wau koe ni o e hōwhituku e wharea rea i e mahina ko e peleli na e mea ia eksea o e wharea lea koe uhi koe patseti ki he tau whakapaanga wanoa wataha wanoa uowa maa wai ngāwe kia ia e wa a patseti ai pot ngāwe paanga pea na e tufa le waia ke mea kia ia e hou eiki me mipa o e wharea lea o tonga koe uhi koe hili ai hōwhi o e wharea lea i he tau koe ni pea ia i lewa ai komiti ke nā whakahoko ai tāri o e tō wholofola pea koe hili koe ia koe hoko atu ai ngahi whemea aki ki he patseti ai pule anga ki hono ngahi pot ngāwe ki he tau whakapaanga wanoa uataha ki he wanoa uowa. Ko whakawhetai ki he otua o tua e lerei a tonga. Pea moe ne tauhi mai kakai o e whonua. O klau mai e lerei ai a eksea o e whare area e pare mia mo ka minista o e kapneti. Kau whawhawhonga e ho ikno pere pea pehe ki kau whawhawhonga o e kakai. O kui kai whakawhia maarie, ai kai ke whakahoko e he whareni hanga aue. Hiri ai ngahi palomesi mo e tari i he huwhi o e wharearea i he tau takitaha. Ko e tau kotoa, o kutataki atu e tokanga ki he ngahi makatuunga e tolu. Ko e moi le rei, hako, mo e tuunga whakaikano mika o e whonua. Ka ko e tau kotoa, ko e tari tatau pe, kai kai ke iai hangau e makehe whakahoko. Ki muini mai, na tataki atu e tokanga, ki he pore whakalirifu e whaito o kona tapu. Ka kua mai o ksisi, pe o te eki ke iai hainasi, e wahe i makehe he whareni, pe koe pure anga, ke whakawhepaki i aki, ai pore whaingata a koe ni. O totonu, ke whakamuamua heni ai pot ngā e polisi, mo e ngahi wā, o knau whenga e aki whakataha. Ko fuoloa tau, ko e tokolahi o e kau whakafofonga, o kau wai ai ni ihi he whareni, o knau tau mua aki, ai whiri ki he whare, ai ka weinga o e whaitotonu.
Koe wherewa e ngahi whakamatala ngā ue whakatau ai kau minista. Koe hā, o toa ai e he pureanga, ai ngahi whainga maari e me he sektoa whakatupkoloa tāu taha. Aia, o te whito ai ngahi no me muri. O maktoa ki mahu inga ke mahino koe ngāue ai pureanga, ke whakalere ai pureanga, kai ikai koe kau he ngahi pisnisi. Ko tuolahi e ne whenga ke whakalere ai ngahi ngāue, aia i he ngahi whanua te mokalati, koe whatongia ia ke whakahoko e ngahi pisnisi. O whemau, ke whatokanga i le rei ai ngahi poate ai pureanga, koe uhi, koe poate e ni ihi, o whakahoko ai whakalere whakaaho o e ngāue, e kau me mipa ai poate. Aia o kusisi e nau tau kei he malaiko ia. Ka whemau, ke tokanga e poate ia, ki he ola whakapaanga, ma e kau mau inasi. Kai tuku ai whakalere o e ngāue whakaaho, ke whakahoko ia, e he kau ngāue kua osi teui, mo tau kei ngāue. Ka pau o whakawhia maari ai tuunga whakaikanomika o e whanua, pia koe hārewa o kuholo ai mahu inga o e tau paanga, o whakatatau ke paanga e ngahi whanua muri o tau whakatau aki. O toi hiki, mo e ngahi moua me he hūkoloa me muri, kana e mei lava pe ke holo i he ngā e aki a mea tokoni o whakatup whakaloto whanua. Ka kui kai foki ke tokoni ilahi ia he pureanga. Ko e tokolahi o e ngahi ngā e anga whakaloto whanua koe ni. O nau tuu i he mo ua lahi pe kua nau tāpuni. O kui kai ke whakahoko i he whareni ai ne ngā ue koe wakai i le rei ai ngahi ngā ue ai pureanga o e aho. Ko ia o tāu ke whakakaukau i le rei he kau totongi tuku hau mo e kakai o e whanua, aia o nau whiri ai kau whakafofonga wharea rea. Ke nau whakahoko, whakapoto e nau whiri. He koe pureanga o ku i whareni. Koe pureanga ia na mō whiri ai. O tua motonga o kutowhia. Ko o whātu. Koe tō wholofola ia, a ene a whio koe tui o tonga, a ene a whio tama ko tupo wano ki he huwhi o e tō whalea lea o tonga ki he tāo wanoa uataha. Me he taloni me palasi i whakatui, nuku alofa. Ki he whalea lea o tonga i he whakatahaanga o e ahoni, tua pule lulu koe ahono, o me wanoa uataha.
Ko eiki sea o e whare lea o tonga, eiki pale mia o tonga, mo e hou eiki me mipa o e whare lea. Nau mea ke olunga, ki nau tolu e kau whakafofonga, me he ngahi whanua muli I tonga ni. Whai e whemea aki, pea mo e wheiloa ki, pea mo e eiksea o e whare lea o tonga, mo e hou eiki no pele, kai o maafo kia eik pale mia o tonga. Aia ko e tala whikaulahi a Australia ki tonga ni. Pe he whoki ki he ambassador o e ambassador ki o Siapani ki tonga ni, ambassador Republika Kakai o Siaina ko e tala whikaulahi anu sila ki tonga ni. Ko e ate ni Seniale, kai pe foki ki hono hoa. I he time tatau pe, ki nau tol koe ni ai hou eiki minista o e kabineti, mo eiki palemia o tonga, wheiloa ki whiawhia, pea mo ki nau tol koe ni ai hou eiki whakawhi. Ko e ompat meni o tonga, kai pehe ki he CEO ofisi o e ompat meni, ko e hoa e skeitari pule mo e skeitari ki he kabineti, kai o maa ai kau whafafonga ko e konsela whakalanglangi o e ngahi whanua muli I tonga ni. Pea I he taim tatau pe, I e wakai koia ai polokalama o e pongpongini, o wau ki he hono whamafolanga tonu, me he whalea lea o tonga, I he televisione tonga, kai o mafo ki e leti o tonga uruaki, mo e FM hiwa noa. Skeitari pule, mo skeitari ki he kabineti, kai o maa ki nau tolu, ai kau tale ki ta pule, ai a ko e CEO o e ngahi pot ngaue ai pule anga o tonga. Ai a ko mahina pe kakato ai o wau o e ahoni, pea toki amanaki hoko ato ai ki he whakataanga ai whalea lea o tonga, pea kia ia amanaki, e whakamafolanga tonu I e leti o tonga uraki, kai umaa I e whaema hiwa noa, ke mea ki ai hou eiki, o e whanua kai umaa ai kahainga kotoa pe I tongani mo e otu mulina. Ka katoa ai o wau o e whakamafola lehanga tonu, pea whakamalo atu ki ho mo mea mai o tau whiao, I he whakahoko whatongia ko ia o e ahoni. Me he whalea lea o tonga, whakamalo atu mo mea